Akarima konjua ndini ya Kinduri gicugo bunge gya Tigania Central nimeumiretie na namba enene kiri maandamano mathiri kumeneria atongoria maokomania na kuthuka kwa barabara ya kuma Kagwata kuthi Konju Mwankanteri cia Kiguma. Mariuga MC wao Julius Miriti Kaimbo na mubunge Mpuru Abori na kamethiritwe makigeranira no wengo baterie kumithondeka. Mariuga ngucanio cia gisiasa gatagati ka mairima maitibatiri gutuma makaga uthii na mbere. Mukirimithika atariri Akariba bakonjo na ntura ingiri bathiurukirite wondine Mikinduri Tigania Central ibachumirite maandamano ni athiri ya kuthetera kuthukanga kwa barabara cia Onterei muno ekuma Kagwata konjo kiuma Mwanka Karurune ekia mikuna ingi nyingi ngarete koloka bibigiete koloka anabe to bayeta sukuru bareta ngoyele kogama tangu imwe ana to ba unia lia bakinya sukuru kogana ngoinge batu totora tu enyuma kuma konjo ra to konjo to twerwe chionje kinya ra mwakoro ari morito ai twera njirane kinya mwakoro ra ningo ya to kana ndandi njirane ne turavando kore wekerwa last week kwe mwekoro akwete okiuma na ara kibarine kilomita 5 kuma Mwanka witiano ngarere mwana ukilara igoni na muthakonge ta wa mwilaria na taitasi ibado twarutire mbeca twari igale no ndirio ngari itomba okila twura maiga twekira njira ara kaimborere wikira karabati tobwithia njira lai keuma tai kabakurira utenjira yotura ndangathe abakurira konjo atukurira Kagwata abakurira no ntutenjira kuringana nabo kinya biashara ciao ni thukangi bonene kumania kwagie barabara tuthukiritie nyare mieri ariri ingi sana Mwanka aremi bato lauma bakiona atwito kuthukia onto twikara njirene Mwanka twethera thaira muntu ake ya utindeke ume kuo kwanja ndre muntu abikibiki woni ntome mama wa mwana ntobera nduka ndraro kiri ntobe ngiza de 7 yara ni anto bangwata je kuria aje mwana ntobe antomete ambere woni ntangotomete ni tokoraganete mauri lakini barabara mporo yangwa ne atomendro kumashara kiza tandra ina ntobeto tuyetevuka ngombe na rendro ngelo na ntobeto kwe mtoto de mano emba wa Mombasa watanjirene na aramba uziombe sinjirene kuma mbure kwa mbirita eta na ara mundozi ora awete igiro mba wate ma wigerua no ntutenjira njira ziombe malia ro ritono ogelela thai kerioge mwe athuka mathairo 20 thai twiri wa siringi 50 ngarama wakamatura na mongo wachoka ya kiali ya uthuria kirio ikinyinya thoko ni kithugire sura no ntuba kwithaika mati maita maingi Rwibolo nterete mubunge wa Mpuru Abori amwe na MCA wao Julius Miriti Kaimbo Kiara bakioibaithirite bakielanira barabara ii na kiono rongo ake ya kuma konjo mwake amikone kirwa neremi na nekeri mwaramu MCA wengwe iratira milioni nyanya irio twikirwe njiro mwaramu ire konjo market ndikwari orongoni ari utwira kuma ru tutona nyato weta kuote mwaramu mari nyatha iyete kuluka ware turayira kuorwa kuma mlango weta kuma weta marega barabara ichiremi nega rirenji nega karabati nechitori mwaramu lakini eruare ote mwaramu yotori njira neu mbechare inaikerie porwa koringirwa thimo no ntwanjere no ntebwitha bwithiro mwicho yore thiyirwa porwa koringirwa thimo awire Kaimbo agitania kuma Mwanka ngangathe igwo ntwarekanire neo idara kabe milioni neka kwegwa ire bato athurana ire betromba kura bato iranjire ne onka bobuthiria ne MP ene ya MCA tukiringa kura tubaringa ira bondo tuthe bathurana ne anjire kayete na Kaimbo kinya na mwicho ya Mpuru na njira ne imwe ewe haya Kaimbo no ega tuwe na wire ne Mpuru ano tate to bwithairia nyuma Mpuru yathoka twetane wewe Mpuru yathoka tutumaire iwe Kaimbo woni gintu ege ndiarite na kinwetie ni Mpuru kweyokarande kienini atonelia kabisa woni ngabobwithiria njira woni ngabwandikira hana woni ngabobwithiria nini ngabwambasare lakini Mwanka ndae ona stima twandikwa maukune tukaigirwe stima Mwanka thaina tubathatu Mwanka thaiyo te mutaonera kinyambi kanambi na nende ntomo yao kire atongeria ba ntoba bari anakura ciao nityo tokaba makira 2027 no bonze kura icho ndo tonenkanirete
umenye tukamakira muntu batu mietu avongo batu tobete ngoe lakini batu batwathakia ntobo theri kou tureketio chano kabatie 2027 tukara kugwetherwa bora batu tukwenda matobara bara yu ni ama ito baba kangwera na tesiri katogwera pano okara tubuthe yonthe gekiranga ino peo Kiripotera Werũ TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.